سلام باش تماشوانین برنامه سرپیهاتیا مالکه بخلکه که نوش برنامه سرپیهاتیا مالکه ایرو ام لپیشبری ونه ایرو جاره کیدن ام لباجاره دیری کنه ام بهبدورا در باسی مالا مالباته که عفرینی ببن ام ایشوان دناف زیادتری 8 سالان داج کوچبری ناس بکن هر وها چیروکا گندوان ناس بکن داخاز و هیوی وان د پیشروجی داچنه بمربن حیا داویا خلقامه خالم سپاسیتت کنی رو بون میوانی مالیته اج برنامه سرپیهاتیا مالکه اهلا وسهلا بخيرات مسرسلي مسار شعبي معمول مولوي تستغفر ربي دست بيكي ام تناس بكي ناف باش نوفيته نبي من امين مصطفى محمد تشكو درش كي جان قنديه جناحية جندريسي خالطة خالطه خاله قندي خالطه مثلا تجمره بحثه قندي خالطه بكي ام جنيز وا قندي وناس بكين مثلا دارو بريتي دا بچه دهات ناس كرين بچه ناف داره قندي نا قندي خالطة قندكي پر ديروكي بخب كابنايا بله بجندريسي بوغري دويا جندريس ام بركي بحث جندريسي بك انه قند طبعا جندريس ده 8000 سال بري ميلاده بله الور حسينا حكم كريا والودارات وديرو كده پر او پیشکتیه يعني ده يالي تکنیک داج يالي تشتا دا پر پیشکتی بي بله پیشکتن تده هي اره پیشکتنی که جواکی تده هيا بله صناعية تجارية ده جندس دا پر پیشکتیه زوتا هر وقت سر چه دبن هن نبي جندريس بخون نه جندريسه جند جند ارس بله ابنا هن دبن ان باشا بيا جند ايرس ابا كابن ام دبن لبوداره جندريسي كابن هيا جندريسا كابن لبن تل ياري غربي دايا خوش كابتنا نوفي ويتلي هي تلي جندريسي بله نبي تل بيربن تلي جندريسي بعربي جندريسه بكرمانجي جندريسي حاليا هذا الورد حمامات هذه حمامات كبريتية يعني حد داري كدهاتن مثلا وداري عم بنبيع حماماتنا خاطر ده درمان ده كرن يعني ديرو كي جندريسه راد بي باش تي يعني او دبي تي حافظ تلفا الورجي ديس اشكافتنا كعني هنا دار بري خبر عرض جندريسه عرض کی حنایه یعنی پر خوشکه چه تدا بچینه دبه ذات معروفه بداره زیتونه یعنی دشته خو معروفه بله بداره زیتونه بداره حنارا سیوا من گفت چه داره بچینه لجندرس عرضی ودا تخ او کرد چه ده بله جبرگو آوه و پر آوه خواب پر بی یعنی کعنی بیرکه ما بچوک بین ام دوچین ما وقتی جبستان دبی ما دوچید دبی خود دکر بیری ما بدخ یعنی هنگی آب سر یعنی آب خواب پر هند بین جند درس یعنی جند ج مکان و هند بین درس یعنی درس دبی یعنی او خراب دبی دبی یعنی درس دبی یعنی ابن گوتنو نج دي تشتي ديرو يعني برقلو داري ماغو حسينا كردال ور بري او كريا بله هوريين هاتنا هوريين الو داري حكم كريا جبرقو ان قلعه نبي عندما قال كالو نبي هوري اري كلا نبي هوري دمكي هوريا لو جگرتيا ابجي جيه ديرو كي اي كردانه بله دوي چاغه دا كرد هيا روم هيا يعني دوي حكمي دا راد به رومان وقتی شرد که و بر شرقته دناف دا او جندريس و منطقه جومه يعني دكابه من دسته اوي روما
و هاو تلاجی تله جندرسه تله کی يعني هم تله دودی آن سید عالم ده مزن بیناوه بله ببلند بوناوی لیب مزن بیناوه فرا بیناوه بله يعني مساحتی که خوب پرن آره. تقریبا 400 هکتاره يعني بالضبط رقم از نزانم اما يعني تله یا تله دودی یا اساسیت عالم ده آره. تله يعني هيجي تله کی مزنه يالي کی وید داکت یا ده باف کلمه دو گوتن گندنه های آخنینایی وداره آره. يعني گندا گیا بریه راسته اما دا من دایکا من مثلا مرا وی گوتنا دکنه دو گوش برگو وی گندنا آخنینایی وداره ایوه و işte o dere dokati maya. آره. Abaji günde xalta günde miske o der dore dwana onu wana akhninoy o dere mayel mi gereka avba. آره. Yani cindrese işte betoni tenas karen. بله Dirukiyan Bizantiniya lor hüküm kiriya, Roma hüküm kiriya, Kasafisa am ben vana da او مرکز دینی رو چه بله گله کس سروی آخر در باز بله طبعا اما پشتی مثلا وقتی حرب روما چه دبه و سر منطقه وانا جی مرکز دینی چه دبن یعنی و به روما بتگردن بله ذاته دشست و سی و هفته و درنا دا طالان د اسلام او فتوحات الاسلامیه و تکوه منطقه ارتقاوجی سر حکم دکن سر منطقه جنریسه بله راستی دیرو که دولمنده نها گنده خالتا تگوت گنده خالتا یبخوا ناوی گنده و شکو هاتی ناوی گند چه مجرد بیجن خالتا خالتا بیرکیوی تکت گن بیرکیوی کبنار هیا بله کبنار ارتق روما یا وقتی روما دایا بری روما دایا اره او بیر هیا گیب کبرا هاتی اگرتن بیرا خواه حتی نواجی هین هیا او بیرا اره و شکفت جی هنه بله شکفت ناوی خواه شکفت هنه خود ناوی شکفت خو پرنه يعني ناف مالات دیسا شکفت هنه ايوه تقريبا امكان بیجن چند شکفته ده هنه خدای از زیاده تری مثلا 20 هاي 25 پرن گلک د جنا دان رابی کولان چی بی اره کولان چی بی واز درکتن زیر درکتن بله تشتن اندر دیروکی گند تشتن دیروکی درکتن گور اوه دبه هین زول قرنین لور جیان بیه زول قرنین لور جیان بیه سر وی یعنی وی بیره وی منطقه سروی يعني تشتي ديروكي دركتن اثار دركتن دبه انه زول قرنين لور دا ايشي الو داره يعني بله غيري وي اوه خاجي برا دور بري خو برا دور مش انا حيري بايفا هنا ديسا دور يعني سيفن هاجيرن بله زيتون ذاته هي رد جاده ديساتي چاندن بله داره تدگون ده بون خود دار ادن ابن ادایکه ما اره برای مالا باف که خواب بره بین راسته او دارنا هنه باف که مخصم مده که رو داره داره زیتونه نه داره زیتونی نه اره نها گنده و عادات و تقالید خود چاوبو نها تدی مثلا هر گندک تایبەتمەندی خود جودایه مثلا فلان گند تشتن تدا تایبەتمەندی ولویه مثلا تایبەت خلکی وید آلی عادات و تقالید دا مثلا ناو هفدو دا چاوبون جواک بونه وان چاوبو تا پرسکر ناوی خالتا اره ناوی خالتا اما پشتی فتره که وقتی گن نامینن شبانه داره بر پزی خو صدقه او نریه او بزنک داور تی ریه وی شلنه بله اسم شبان دکاوی اوی ناروک درو المهم رابط ساکر جناب پیز قطعی و چوی هوا حیوانا بله داره وقتی دکاوی پی وی حیوانی داره صدقه آب وکی کانی که هیا بله آبی بدن شبان نزنی انو آب لوره هیا لو داره ارتا وقتی اوی آبی کشف دکه هند بین مال خیلت جمع مال خیلت هیا بله هند بین مال خاله يعني خال وش خالد اره يعني ارتا بیا مال يعني هاو مالا دسه مال چونل ور
مانر يعني أري خدا مانر. بازن دارنا أري. لو داره مانر ويقولون هاتيه كشف كرين قالوا بري لبداره إنسان أشي بري هاب قلنا يعني طبعا ويجي هاتيه إنه كان مادبين بلكي دوست سال سيست سال هيا أري تسرى درباس بي راست يعني دوست سال سيست سال هيا بله لأنه كل قد ما بيقولون ذكرن يعني يعني كل قد ما مثلا حالك يعمل يخو بين حفتة حشتة صار نوت صار يا أساس هاي دوست صار زيادة هاي أنه ويقولون ده هاتيه بدارك هاتيه كشف كرين إنها عادات وتقاليد ما جو أم بتشكي بحسك إن أي ويجوندي مثلا خلك دنافها فدودا مثلا الشاهي تدي الشاهي تشيدبن قحرجي تشيدبت تشتين نخاجي تشيدبن خلك دنافها فدودا تشاول كلك هفدود تسكني خالطات تيبت من ديكي خا باش خاطري قندي ما كردا اعفرين هجيها چیه؟ چه قصة خلاف نبانده هبه أري لدروا لهمبري دجمنه مثلا قاو قندكي دنا او تشي كسبه بله جيب هافران ياك طيبت من ديك برخوشة يعني لهمبر غيري خو ياك خويا ناكن يعني اوي خوتنا يعني نبهدا يعني وقت شو دجمن لقى درتنا أري بين ناكن وحتى نكوش تدجمن لقى ما بين ما دتنا يعني حتى تبدا ميدا رغم خلافات مثلا عائلية لما بركي تشتن بس تود جمانتي مرياش هاف بكوجن ودار بكن تنه جاب حاز دكن بري عم بند ديرو يعني كابنور هم دبي اوي بري بشتي في حدثه قلت تشيك بري في حدثه قلت تشيكرن يعني مثلا زيتون هفده هبين دچون بابدر حاره دكن بعلا هبين دچون بابدر داگش کی برده بين يعني تب مراد دچي ابتار دچي مبني وندا يعني مثلا جمتا مش هاي جام جانم هاي ما بهبده دقاوري يعني هبجي تشتكي ديروكي كي كابنا انه ماده نتشتكي اساسي في جامنا يعني زين لانه ازقشتم يا عمري من مثلا بينجو حفصر بينجو حيصل ازقشتم في تشتي جانم بجه مثلا بجه دقاورين جها عم بين بتره دقاورين باجيرو دقاورين بمشمشو دقاورين ما قلت قندكي ما يوخو برا يعني بتشتنا نبرة شدبين دا بين مثلا دعوات هذا عم بين دعوات أري بري دعوات هن هبين حفتاك دعوات خود كره حفت روجا دعوات خود برخود يعني برخود دا ارتو نیوانه و ماله ای دعوت دکه هر ماله که ای گنده کی دبر جام خوا ايوه ابجي عرفوا عادات وتقاليد هف خاندر بتون دقوتن خاندی مالا خاندی دعوت يعني خاندينا خانده انه نيوان هاتيه تو چه دکه تو دبه جام تابه ام جام مثلا فلان کسی به جام یکی دبه هر ماله که ای گنده کی دوچون جام وی نيوان داره بله حتی و دعوت خلاص دبه به ام بين بشي بشاوين بخوكرن ام بين هاكي لسر اوید پیشه دوده مثلا بدیم پیشه ماله وکی سوکی هبی تا بدیا مثلا ده دو دوشک 20 دوشک درش کیه گیو کلا کاب خود کر يعني حسكرني كي بر او هبي دوده حتى نهاجي يعني هاي او تشتهين خاندي خود كان مثلا نيفانداريك شي بدر بس دعوتين ها يعني گشتن درجه که يعني دارن سالو دکن دکن پر برخاناده بله تشتیت تبحثی کری یعنی نه تنم دکارم بیجن حس کرنه هم ناس کرنه دانستاندنه یین جواک بونک چه دبه زوت جواک گرک ویتونی بیجی بله راسته يعني جواک گرک حس کرن ما بینه انسان ده به کنه به هفته راک دینه بله اشتد ما قد دعوته وان داجی مثلا دادکا کریفه بچیا خواندش مال داخستانا باتانا ورتد صحاك قندي ما خالته هيا صحاكي فرابي حتى نهاجي هيا دعوتي قند اكتري خال ورد بن لورد شيد بن باري شيد بن نهاجي شيد بن هنا يعني ارتا دبن صاله يعني ادنا بود دعوتي دا قشمر شيد كر قشمر چاوه قشمر پوست وکی پوستی داور لی دکرن سر چاوی گند تانی دکرن در دکرن چوک ددان دست گنده مثلا واشل بین اسپن اشتیه در کریه ام بین هنک کچک هنه هنک خورد هنه دیلانه دا هفته دراوینه
هذا دراوینن مثلا دعوت دان و پاش وی دگرن و محاسبه دکن یعنی قشمه وقف الکلور هم متکار میشه ابا چاندکی خالته چانده ابا چاندکی خالته هنکی بی ابا چاندکی خالته یعنی پر دعوت دو ضرورتی هم دارم دیه انو چو مثلا قشمه چه دکن دکن و ملت کیف خوش دبی هم یعنی وقت مسرحیه که خو مسرحيه يعني وقت مسرحيه انا قام دبي مسرحيه وكي مسرحيه كي يعني وقت شو او دبي او قشمره چه كان شو مثلا شباب تقيس كش دعوت دراوينه وشو ويدغرن وشو محاسبه دك قشمره بي محاسبه دك طبعا پاشتين كلاك بيك زواج بروش كندن دردك چوندكي پر خوشه ابا تيبت مندي كي خالطه بتوني هيا يعني كيف خشيد خيد اللي ملجي يعني ملجي حاضر له يعني حتى يعني جوندوجي دخلت انه مثلا تقول بزن من كي قشمر هي يعني كوك انه مدعو يعني دعوت نكر دي صدواتن دهاتن دديت دهاتن دديتن ودعوت خبرتوني درباز ذكرن بلكي لبراو فيديو جي هنا لسه يوتيوب انا وكذا هي فيديو هنا بس ببي دعوت خالطه راسته هنا بتشتو بري اسب خا بتشتيجي ابو كم بحسبكم اري نهاد ججنادا ججني ما وچا بيروس كن ججني بچو كي مزن مثلا وقت دايك بابا قالي مزن چا وقت ججن ججن روجي ان ججن قربانه اري يعني مثلا ججن ابهف كاتونا مثلا بنج به مالك بريك هافن شباب بله ايك بريك هافن انجام مولا بگارن ايده خوبك بجروب بهف دكاتن اري دچون نه بس مثلا عائلات تاني عيده خبر دكرن مثلا بنهب ازابه عائله مثلا به عائله رو عيده خوبكم عائله خوب تاني رو بگوند گيرو دكرن بگوند گشتيره اره بگوند گيرو دكرن عيده خوب ابدار در باز دكرن دچون سر تربا سبي زوي زاتا دا خوجا باندكه بنوبي انه عيده وتكبيرات او دارم وهنا جي بچنو سر تربا اشتا تربيه خو زيارت کرانا ام بن کسی میری وقت چوب بیرانی که دوی وقتی دو تینن بیره خود داره خو شکر داره بلا دکن قچک دهاتن مثلا دگود یعنی دهاتن مثلا کم دکرنش خورا یعنی قچک شاد بین راسته با عیده چی کن که عیده قربانی جی شارژه کرنه مثلا برخو وقتی برخ شارژه دکرن یکی بیکی رو حاره دکر بله يعني كيزوني مثلا شارجه كي او كذا بخو ما كان ود بين كي كوني باب دوچيني اي قربانو كي هبين شارجه دكرن لتوي الوداري خورن كوباب دورو چه دكرن دو خورن يعني هبدا عزيمه دكرن دا دكرن يعني خسته بالو دكرن اي فقاره مثلا هن كان فقاره بين گوشته وانا جي نصيب برخه پرتر چه کوم دبن اره يعني گوشته برخه جي او پرتر چه دبن جشن نوروزی جتدی جشنك پر يعني پیروزش بو ما کردا جشن نوروزی بری بشوکی و چاوا دکر و آگری خا چاوا ددا دروج نوروزی دا و چاوا پیروز دکر زوت جشن نوروزی جشنك قوميه يعني نتويه بله بلكي حمو ملت كرد به احتفال دكي او ملت حمي اوري خاص اوري كل جيان دبه گيش بويروي احتفال دكن روجا بهاريه تسبيكا بهاره چه دبه گلو چچک دقابت نبودن و یه دیجی دیرو که داد 612 بری میلاد حتی روزه رو ملت کرد آزادی خود و روزه داده بینه راست برای که دوی روزه داشت آزاد بی امپراتوری میدیا هات آواک راست خالتا کومه خواهن کوم چه دکرن ای بازدانه ای کلاما پر جارا ایده خو نوروز بخوا کرنه گندی خو بخوا کرنه یک جی از جا که من مسرحی یک چیکر سر کاوا تشتک پر خوشه من مسرحی یک چیکر چاوا از بیم قرال و چوب چاکوج سره مدخینه و یعنی از دمرم مودار و تشتوانه کی و ملت شوق هیجان دگره شابین چه دبه یعنی تشتکی ما قلت يعني فلكلور ده شيء أوا بله حتى كولد خا حتى نوكو هيم بشلوارنا بشلوارنا بشاپكنا بدارن يعني كولد خا هين ونكينا بلكي شباب تطور برا چه بين اما كولد خا حتى ها شلوارنا يعني فلكلوري ده جي مكنن يعني مثلا کومت بازدان کومه کلام داره خالتا حاضر بینجرا حاضرتی خاتم دکرن وزات دچون آره خواهی بده خستم به هواره بله يعني تاكارو ايزنغو
دمال دا یعنی دمال دا اینه کنه هر دیسا آگری که خال پیش مال خود وید خست یا سر خینه وید خست مرا دگو ملا چی خوابلند به سر خینه وید خست ملا عالم ببینه ذاتا دبه داویه دا عیده نوروز گی 11 دهات یازه کرن بله چه نوروز پیروز به او چه مثلا یعنی یازی دهات یعنی شکرن یازی کرن لامبر گی چایجی اره طبیعت خود جایه و دو ارته اوه ارته گلی کی دای خالتا ارته گلی کی دای یعنی گنده مثلا ام بین گنده جلمه گنده شیراوا دو گنده داشته یازی آوان دی هر یکی کر خویات کر هر یکی دو گفت که یعنی چل جمن های از بدم در خستن مال خلق ما ببینه انو فلان گندی ها قصد تشتی عید نوروز شکلیه درک یعنی عید نوروز نه بس ملتی خالتا را ملتی کرد تبایی را روزك نويا روزك نويا ام عارفين دي بين روزك عجر اري روجا فاجيني روجا فاجيني روزك نويا ملاتي كنت هواي بي احتفال دكه بله ديرو كما ددي ديور كرن ملاتي عارف ملاتي ماي گنجي بتوني روجه خوتينا بيرخو بله يعني براستی تایبەتمەندیم پڕ خۆشیە گوندی وانە يعني دلێم دەما ئەس ئامادەکاریە نەورۆز لێ دەری حاضر بالگوندی خاڵ ان شاء الله ان شاء الله ام باگارم ان شاء الله ام باگارم تلو داره ببینم ان شاء الله خالون هامل ديري كينا من برسا دينا جي آف هي وقت دبيني آويل في داري چه دينه بيراته؟ آف نها بري مسألة آوه مگو عفرين اره زنگين بآوه بله زنگين بآوه نهر اول بين آوه چمه عفرينه عفرينه آوه عفرينه يعني لسروي صد شي کرنه صد کی پرمازنه آب جبه صدی بلکی مسترجی اره صده میدان که تینه بیره ما کیف خوشی یک ملت دو چی و درش خورا بر آوه سیران و دارا داربری خوشی های در دوره جزیره که دورته صده ده های جزیره که بچی که دورته ده اوج داره مرخل سرنه بله عفرین زنگین بداره مرخه یعنی بین سرو بداره سندیانه کلمه سندیانه عفرین گشتی بله یعنی دار برای خود زنگینه جای خواب پر عصبی داره سنو بره هبین یعنی عفرین آوه خوشی پره یعنی که پر خوش در عفرین ده های مرا یعنی جنته که اره هم با آوه خواه هم خوزای خاطر ناس کرده خالون ها هم به دیروک خوش اره دیروک که براستی دیروک که خوی کونار پر های بله خالون ها هم دخوازن بحث برخدانیا سردمه بکن برخدانیا 58 روزان داویه العفرین هاتی کرن دما ایریش هاتی سر عفرینه وی چاقه گنده و ایریش دید شر دید دو گنده و خالتا ام تخوازن ویچ تیش تناس بکره او برخدانی چاود نرخینی وقتی من دولت ترکیه وقتی گوامه شر بکن سر عفرینه بله طبعا ملت پرانی خو یعنی حاضرتی خو دکر انو شر بلکه یعنی هندک به یعنی بلکه شرکی بچوک به چند روز بن خیاکر شرکی یعنی حتی داوی انو واری خرا کردن عفرین بله طبعا ناحیه جندرسه نزدیکی حدوده گنده حمامه هيا عملوا قد بار حدودنا گنده ملا خليلا دير بالوته ويقول بي ماجي عتمه يلي في ادل يعني هوج الهمبر مانا تشال ما بين مدوي بله يا حاضرتي كي فرمازن هابي سر منطقه عفرين شارك هابنو تنابين بله يعني حتى كون بن عفرين مرة تنابي بوش ببه ملتي بله دبي شاري دا چقصا گندي نزدیکی حدودها بين او ناحيه جنرسي دا وقت قذيفه و طياره دار له خست پراني خو مگود هاتن خالتا البرگو دفگاليه بله و ريكي دهري عفريني هيا راست ريا عفريني هات قد كرن او جنرسي و عفريني هات قد كرن دو داري روريك دچو عفرين
ملت گشت کات کدو داره وقتی کدو داره طبعا ملت يعني جي استقبال كرن مالد خدا يعني حوشي خدا حتى شركات هابين كافنار بين اي كافنش يعني كوك عم بين نجيه قوي بيجي يعني نجيه رونشتين ودرابي وشركات هم اي جي رونشتين هاتن تجكرن وهم جي يعني هاز جي او دو ديسو وش كابتن دو جي بيس درابي ديسو ملت هات حسيره خداري خو گياو كر نان وان تشتي وان خورن باخورن وان يعني جيجر تامين دكرن ملت يعني ناقصران جملتي جندي دردوري رو وناحيه جنريسي رو يعني وقت مالي خودين بله يعني ما قلت جندكي مسافر پروره يعني جنيبانا جي حازكه دو داره ده ارتق گيش درجه که گنده ما يعني بواجبه خرابي بس شهر درجه ده راسته شهر درجه ده ارتق ملت کوچبری عفرینه بي كيجان روجي دا تدركتش گنده خو روجا چندابو پشتی الشر لوی من 26 مه 20 مه شهر دست بکر بله 26 مه لوی من مدنی بي بله قذیفه هات شهید کت رحمتی بي شهید نامرن شورش خوش به فدای ملتی کرد تبایی به بله از که انسانه کی کرد او دهندر عفرین دا جام بیمه دهندر وی گندی دا ویش ناحیه دا جام بیمه بله مدار جبار نادا بلکه ملت کشی راست پر رغمی لای من رحمتی بی من جرا اوی ویج چنه کنن تعزیه ویج می چنه کن ما گفت امه ساگن چه دخوازه به ملت چه دخوازه امه وی بکنیان بله ای ام دوچین جنریسه داد از حتی روزه پنجو چهار شهر دا yani ve şehri de penci çoru darboz bin cindres در چو بله زاتو چهار دام بر خدا پنجو هشت رو پشتی پنجو هشت رو ام جعفرین درکتن آره اما ما قلت يعني بو ملت يعني آره. ملت جي استقبال كرن بيجوندي كنت كي میوان پروره جنيوان خو حزدك بركي خاي اخلاقي بركي خوي هم جواكي هم اخلاقي ربي بله. كنت خالته كنت كي ما قلت جملتي خوي حزدك بله خالو وقتا تج عفريني وندركتن جي جباجاري عفريني جي وقتا وندتشياي ليلون راجي هلكشين لوي داري مشاعريتا تشبو چه هات بيراتا دوي كيليه دا از چو اینو بریخ شهیدان بریخا لای خو اینو بریخا چون ستر بلای خو بله واقع مخاطر جي خواست مو أنا زعما تبى بيني متى نبي نجنب هاتر بيته بلكي غيري ميجي بحذرة أبي وأنا كي كرن يعني تشت وكي ويروي إيش تنا يعني كمن حياتي خدم وكي ويروي إيش نادي بله زاني طبعا مرا شهيد دبينه بله وملتي بقذيفة هم مدني هم عسكري براني خوي مدني بين بله ام ده مستشفى دابين يعني براستي كذابي ما أدخل يعني ما إنه ناكر يعني أنا قصة هوفتي وحشي أمرا يعني مدنية بك هدف كيلين بربي إيش بوم راستي ذات دركاتن مال بش خود نري ما دوك هم كينج يبغى ما دوك تهرو في هفته صبح في مه بيناسل بله 9 سال در باسمون 7 سال ما للشهباي برخدا بله رغمي تشتك جي تنابي يعني تشتي يعني ما تشتنابي ما بير كربين هبا كوية هبا خصالايا هبا برادايا كهرباء تنابي تانغو توب هابي بله شهادات شهد بي هم مدنية وهم عسكرية يعني ذاتين در كتنا شهبا هي نيشة كده بي بله ريت زاني خالو قالك كاس جعفريني دقوتن در كتنا جو شهبا جهين جا عفريني بيش تربو چما بقوتن دهات كرن هما تحفصل الجيكي جيان ببه بله
أرتق تبي آخر دبي ياكي يعني راست تبداري راست. برا بفرو تبي ياك أو شهيدك هتنا تربية وان تربية ملتي مدني مثلا كشتكو جيوشين خواشت ودخلاله ساعتك ساعدني بك دا خبر هات قبره خو بدن داري ونقدر كيف بله ملت كشتي كاسي تشتي خواب خورانينو يعني إيه هاي بجلي خو دركا إيه هاي بخاص دركا إيه هاي دقري ملت دقري بإيش بريد هات كشتان إنسان كي ماش قندي مسكي في هجرته قبلنا في شكل سريع خو كشتي بله يعني هيجي زحمت بي راست بلكي بريد جي ملت يعني تمام ده المهم بله دويرو جيدا جي قلك بويرن بإيش هاتن درباس كرن هاتن جيان كرن نعم اشتمرا يعني إشاكي ملت يعني إشاكي كي بر عفرين درباكي بر مكان خور بله دروجاوای کردستان دا بله زانه دروجاوا دا ایک تمن دایا و ایک ایش دی عفرین بله ملت عفرینه بی لكي لك في كيجي ام دبين برخدانيا خا دف جي برندان هم ده هندر دا ملت برخودا بله و هم جی ایل در باگ در کتیه کچبر بیه ویج دسا برخودا راسته يعني تيبن مدي كي عفريني هاي برخوداني خو برناده يعني بله حتى دوي حتى مرن هاي حتى ني دروبي خوي خوين دوي اكي برخو بده ما بله قلت شو قصة مثلا قذيفة دار دهات ملات أرتق بعادي بي اري دوي در كتني دو ذاتين ما قلت إيش شيء بي راسته لا بشتوي ذاتها ماتن جزيرة كوش بري تشتكي بربيسة بله تشو قصة بي از نوب ملاتي خودم تدج آخي خود يركتيه بله تج آخي خود يركت تتنه دبي شو قصة تبي از نوب ملاتي خودم مجي لي تتنه بله وتدي يعني كوتش بريك البي كوتش بري دهات نا مال بتن هنا 4 جارا 5 جارا راسته کوچبر بی جه طيب حلبه تي شيخ مقصود جه حلبه نو باجر چی شیخ مقصود جه بله شیخ مقصود هات عفرینه جه عفرینه هات شهبا جه شهبا هات طبقه راسته رقا جه راسته طبقه رقا هات دیری که قامش لیو دار المهم ملت کی 15 دفعه سالت داوی داد قلنك تجیان ايش دي تجیان درباز نکر يعني تمی کوچبری بله طبعا کوچبری جی يعني گی بهشه يعني گی بله بهشه آره بله بس قرش قاس يعني ام ببين بيجن كوتش بري بردوام بي يعني خلق عفرين كوتش بر بكن تنا بكن قرب بكن جي لقلبت اف قلب بشتي في برخدانية بشتي اوقع الصال لبرخدانات دا قلبت وي فقرن سر اخو خا نف زيتونين خا نيوم انسان مري قبل جياني باقريداي اكيد با آخر بله خواب باقريداي بله داره خواب باقريداي داره زيتونه راسته يعني داره زيتونه 400 سال 500 سال تعيش بله ابين ملتي ما يعرفينه او رحاج وي داره بريه بله داره حيوي داره بي فيرا جيان بي يعني وي قوي داره زيتونه دبينه بحسب زوروكي خويا راسته وي داره زيتونه دبينه دايكا خويا وي داره زيتونه دبينه ايش ددوي بيجيان دبيه قريدان بونك قريداي بينوي بيتشتي هي وفاقر هيا امي باقرن بله امجد وهي روجا كي بيش تو ان شاء الله باقرن ملاتي بله مجيانك باقريان ام يجي باقرن بله ام لوي هي بين ان شاء الله ملاتي متهوي باقري عفرينه بله وجيانا خو لور بردوام كي جارك دن خالون ها ما بحثا كوچبریه جیکر ما بحثا برخدانیا 58 روزا جیکر وقتا ونجو شهبا يدر كتن وبري خداكو يعني واوروش چاو د قداندن پشتی ام حفصل الشعبوي مان بله ما قو دي سايره شك شيبي سر منطقه شعبه راست ام جيك جملات يعني خبر هات قلت ممكن جاي بكشن لانه شهباي. دور بيت شيبي بله سيرة الشيبي ردك ترفعتي واحرزي ودنا رتلك جي يالي باب نسبي يا رتلك جي يالي برد بين علوشه بله ام بخو درود
ده اوی دمان اما ام درود درات لی دمان براستی ملت یعنی بترس بی یعنی بلکه مرن بمرا نورماله بس تدس انسان که به هنه که هو بتبیشینه بله کرامت تا من پیک بکن ملت جوید ترسی راست جبرگون ملت جو وقتی عفنی در کردی بو کرامت خود در کرد راست شهباجی عین وله سه روزا المهم يعني ملت شهباجی در کرد يعني او مدت سه روز بین من وقتی يعني نه هابي اوف ما براود کرد لانه فرنا درگی سکینین تش نما ملت پرشی به ايش بي بترس بي نوی سر يعني نوی درونه دیگه او دمانه تمام سر اعصابی خوبین که چه به چه نبه المهم لداوی ریب کردن روام درک ام ختم درک هات نجی درب که احداث انفجار چی بی و في شکوات نوبت در ملت گیبزن وكات ريكي وداركات المهم بالريدو يعني ملتنا برشور بيسته اخفتني نباش بيسته جاوه و کسی دین رابی ام هاتن ام هاتن طبقه گوجه نما ام هاتن رقای ام کتن مکتبه ام مکتبه دامان مسافر دبار نبیل و داریم نکنم یعنی نکن جامه بانا ما رابی برای خدا دیری که ام هاتن دیری که اما براستی ملت دیری که جی ملتی که سفر پروره بله ام ساعتا یعنی وقت بین ساعتا وانا خوش به بله خدا جوان راضی به خدا وانا وقت بین تقاضا نخینه پر انسان هبین طبعا مرب ناف بکه یعنی اوه لأمام ملت گشتی و اداره لو داره اداری که ام اسپاسیا وان دکن بله باستقبال به ملتی ام تحمل کردن وقت بین آری کاری پر مرهات کرده بله زاته به داوی دیسا کوچبری چه بی راسته ملت دیسا برک يعني بسنگی که فرا به ملت استقبال کردن بله خالو دناف اوقاس ايش ودي زحمتي ودي يعني براستي قالك ويرين بايش كيلين بايش هاتن جيان كرن الكلك وي برخداني برمزن خلك عفريني دام شاند بنافا سالان دا رغمي اوقاس كوچبري البي هفدو هات مدیجی پاراستنا چند خاکر پاراستنا زمان خاکر در باسی کیجان جید بون پاراستنا وی تشتید کر گلو افتشت چه آوایی هات پاراستن ها برخدانی درح دایا بله ملتی عفرینه هم جو خواه حزد که هم جو آخر خواه حزد که راسته جولات پاریزی خواه حزد که یعنی اگه کار کر دل و رب داده که دل و جان داده که بله زانه اب چند ام ده پاراستن ام دماله خدا ام تم دنکنه ما ام عفرینکی بافردن دکن بله راست یعنی ام بافدار چه دندکن و که اج دندکم ام عفرینکی دندکن یعنی و تأثیره بلکی مراجع هنکی او دبی یعنی انتکاس دبی بس حتی نی پر شباب ما کچن مهنه ده مثلا ده استرانبیجا داده کومد رقصه داده بله رغمی وی دیسا خانه نو کرن دیسا کار کرن پاراستنا فلکلوری عفرینی هات کرن حتی نی حفلات چه دبی ام داویا حفله ام دبی کال مرا زرنا دفو زرنه عفرینکی دفو زرنه مرا بخینه ام که برقصن ام که کیف خوش بن رغمی ایشه ام به کیف خوش بینه خو ام ایشک خو ام دخوازن هنه که بدن یالو کی یعنی بله حتشتك وقتی وده خوشه حتشتك ده پاراستن جی مگود مال دهات کرد راسته یعنی هنگ عادات تقلیدی ما هنه مسافر پروره برخدانی یک چیه مال هر کس مال خدا بله به زمانی خو عفرینکی راسته دنکرنی خود چه به آخفتنی خود چه بهش برای ته پاراستن بله یه گرینگ هوا یعنی مروف در باسی کو داری ببه این چقدر جغرافیات یعنی ام کاریم بیشن اردینگاری وری گوهارتن لیمروف دم پاراستنا چند خود که زمان خود که عرف و عادت خود که یعنی اوتش تو کس نکاری وی تشتیجی یعنی این کار بکه جهولی راکه خالو نها تدی وگرجی چه بو وگر یعنی گلی عفرین لسر و هیوی جیاند کر هیویا وگره دیدین ها کروانک جی 400 مالبت در باسی عفرینه بو پیشوازی کرنه وی مالبتی هات کرن جاولی خلک عفرینه یلوی داره
یعنی براستی دیمنم پر خوش بون مدیتن کلیم پر خوش هاتن جیان کرن دوی پیشوازیا خلق عفرینی الور جبر خوش کو برای وان ایرو درباسی ناو مال و ملک خوابون نهات تفكرك مثلا تشاود خازي تفي فكري تشاود بيني تشخص كيف خاش بوك فان دي منا ماگو وگر روجه ام درک هتنا اره ملبش خانريه ماگو طلعيه مثلا احلام دم درک هتن بله او جای لیلون راسته جای لیلون ام ببین احلام نابك نهل یاد کرن بله بس او بخود جای لیلون جای لیلونه جای لیلون وقتی ام درک هتن ملبش خاجی دنره مال زيتونية خادنري المال خادنري الملك خادنري بله ل چاندا خادنري هبونا خال وردنري يعني شعبي ما هنا ام هلك شين شعبي ما الفقاري بله ظروف سمحنا به راسته ديالي سياسي دايا قالي كذا المهم ظروف سمحنا بين او ملت فقاره بله يا تم دقوت ام هرو فقارن سبا فقاره في مه في صاله وانا كي درباز بي قشت حب صاله بله جا حب صاله شين دو ام ها ناقا كتن صاله حشتيجي هناك لهب هاتن هاتن لهب هاتن كرين هاتيه كرين راسته دبي دا ملت وقت دبي فقر دلي خالد ده راسته يعني وقت شوقك ده بله دبي از نجده که خوابی من یعنی به وگره وقت چون نجده که خود به بله او زاروکی نجده که خود به وکی ود به طبعا از كشخص ملت قشتك جوايا ام دبينن ام بس قد جنن اخي خو بريكي ام خو تشاد كن سر اخي ام اخو خو ماجد آخا خاماشت کن ام اخو خو ماجد بله ام دارن مال خاصه دکن ام دارن مريه خاصه دکن بله يعني اجبرگو تجي قطبي تدخوازه تو چه حنیه چه حس کردن هندر تا دو هيا تويد ديار كرن تويد دار دخينه ملتي ما جيجي ملتي عفرينه يلي عاطفي ده يعني ملتي كي برا عاطفيه يعني ما قلت وقت دارك تاخذ كرن استريوي دبارن راسته بله ان بيبا جاراجي تشتكي باشا ام كيفا جارن ان شاء الله بهابرا جما جارن او أمشي ايشنا دوي او بيش بازيك طبعا امو ملتي ما يوري ام ياكنا بله يعني مثلا دايكه مال ورنا بافكه مال ورنا زاروكه مال ورنا مثلا خالد مال ورنا اوبت مال ورنا يعني كزي غريب تنايا بله نا انه دجمنك كي هرتك بين ملاتي خويا ملاتي عفرينيا طبعا اكيد ما قلت فلكلور داف وزرنا اره يعني هوا جمار ديروكا راسته چاندك چاندك يعني في داف وزرنا اكي علمي هذا يعني حتى انسان المهنه مريه خمرنا بداف وزرنا راه كرنا راسته بفلكلوري خو چانده خورا كري داف وزرنا جمار اوكا ان شاء الله بقرن وام سپاسي او ملاتي ما دركتي بله پیش بازی ملت خاکریه رحیاکه راسته المهم يعني تو آیریتی ما بینیم مدو تنه یا ام یک مال بت یک عفری مال بتکه ام گی مال بتکه خالو دي داوي دا خازك تهبي نامايك تهبي تتخازي بمرا بارفه بكي بخوده سلامتی شبو ملت کرد تبایی بله آشتیه ماینده هبه کشتن نبه بله کوچبری نبه راسته وگر کی سر بلند و داوی قنات روجاوا ناوی کی مزنه گلک سپاس ام سپاسیا وان دکه اگه هسته ما او گوتند ما بگینن به ملتی بله بگینن عالمه انه آشتیاک چه ببه سلامتیک چه ببه کشتن نمینه و دیسا براتیا ام به هفرا جیان دبن عملتی می عربه ولا چرکزه ولا ازارن ولا راسته مسیحین ارمنین چه دبن ملا ببن وکه به هفرا ام جیان ببن بله رحک یک ان شاء الله وکیجی ببن امشي دوي هيفيه دانا امشي سباسيتت كن تبو ميفاني برنامجه وامشي دوي هيفيه دانا كو ام بهفدورا بقر نعفرينه وجارك دن ببن ميفان داري مالته ان شاء الله ام گشتن عفرین همی دیزا و استقبال کن گلک سر سپاس سری مسار چاوی ما گلک سپاس مال ما عفرین مال روجاوایه مال کردستان بله تبایی گلک سپاس سپاس جوارا
کوچبری لپی کوچبری ایش لپی ایش افتش زیدتری 8 سالان دا هات جیان کرن لیل کلک و ایشه دناف زیدتری 8 سالان دا گلین بر خدانی هبو سدماوی او هیویا کود دل خلک عفرین دا لید دا هیویا وگره بوی آوایی جی ام گشتن داویا خلکامه حیا خلک گدن بمینند ناف خیر و خوشیه دا